dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas ćemo snimati otvaranje kutija u Standoff dvojci. Kao što vidite ovdje Game is competitive mode, preušli sam ljudi kikovo. Pa sam dobio ban, ali dobro, samo 2 sata i 52 minuta, 3 sata jebo. I danas ćemo otvarati ove, kako se zovu, kutije. Imamo tu 2 Empire, Fable, Škorpion i 2 Sharpa. I kao što vidite nemam neke dobre skinova, mi je najskuplji za sada. Bio je 3 bre, kako već 7, navaze. I otvarat ćemo 10 kutijica. Kao što vidite prvo Empire, ajde daj Bože dobijemo ovu, molim te, hvala Bogu. A možda dobijemo ovo, ne znam, vidjet ćemo sada legendarni. Ako dobijemo ovaj pištolj, 23 balta. Prvi box otvaramo, šta smo dobili, šta smo izvukli ovdje. Ja, tropi, a šta mi nisi dao ovu? Da, a šta ćeš? Ma dobro, mogu zadržat ću. Sljedeći je isto Empire. Ok, zavrtit ćemo prvo ovo. Tik. Zavrti ga. I tik. Ovaj snajper. To je to, ok. 3, 4, sad! Daj mi nešto dobro. A bio je blizu! AKR-12 ROR. Ništa, idemo Fable. Zavrtit ćemo kao i uvijek ovo čudo. Onda ovo. Onda ovo, onda ovo. I krećemo. Molim te nešto dobro. A što mi nisi dao AK, brate? Ništa, idemo Fable. Ajde, odmah otvaramo, neću više se sprdem ovako dosadno. Daj mi, molim te tu. Brate, šta je ovo? Ajde, ovu pušku i M4 Nightwolf Lizard, molim te nešto dobro. A daj mi pumparicu. Au, džavala, dođe ovola bre. Sljedeći box je Škorpion. Kao što vi znate, ništa nećemo dobiti ovdje. Brate, što mi nisi dao ovim dragon, jebate. Ne znam što sam dobio ovim dragon. Jao, šta mi date ovo? Ne vjerujem da ću ni u jednu kutiju neće dobiti ništa. Daj mi kalaš, brate, šta mi daš ovo? Prevara, živa, mrtva, raspala. Namjerno ovo rade cigani usrani, brate, šta je ovo? Zadnja kutija, ako mi ne date nešto dobro, ubit ću vas. Ti se ne smej, bre, ti jasno. Zadnja kutija. Idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A što, brate, što? Jeba, mam. Gle koje sranje sam dobio od puške. Boli me džok, to čujem, bre. Što da ih kretam. Ti ćeš meni, bre, ovo. 9, 10. Što sam uradeo? 54. Ništa mi ne znači ovaj pištolj, brate, šta je ovo? A vidjeli ste ljudi šta smo prvo uradili. Da vam nešto pokažem. 3000 kilova sa kalašnikom. To bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vas sviđa. Ako ne, ostavite like, subscribe, doviđenja, čao.